Hafuen kampanye ia município Buvanaru, candidato independente General Lere Anand Timur, continua kampanye ia município Covalima, quinta-feira, lorong Sanulu, Fulang Março, Tiang Rio 2. Durante campagna in campo futebol suai Covalima, candidato independente presidente Repubblica Tinan Riunrua Ronolo Resinrua to Tinan Riunrua Ronolo Resinhitu, General Lere Anand Timur, cita mensagem rua ba Covalima wansira, atu sainain barai nominarai, que tahusik emaseluk sainain basira niari kusoi. Wansira, de sainain paminarai Covalima. Mas la veremos alua imnya maluk sira. Ini nama sira usilor mono, usilor sae, rai clara, rai keta, atau berkusi. Ano emosi. Kabele, kolimu wadirma, aku akan ikut toma, tidak boleh sira. Ini mau alih sira, rai ulu, rai keta, rai clara, tu hadir. Ano yang kata, kolimu wansira sila alu ini. Kami infuan po, infuan dia. Informana. Kami dele mau repetan alaika. Oleh muan sira. Teki sai nang paimnya menginare. Kabele masih. Kabele masih. Lupa kabele. Mensagem da selu pa kembali muan sira. Aurona. Ini rai tene susuri fa auton. Salapot. Bako kembali muan sira. Anesa moseti. Fangan rai. Anesa mo fangamol. Ini kasus au fakar au nya rai dane atu sosa rai dane riu fakar siniara inocente sirne beke mate ye igreja ne ba siniara turba rai dane tampa rai dane labele fangan rai. Mas que transporte no udan dificulta apoyantes, baraku si are rurais, suai oang quase rihung ida racing ho fuambot, participa no rona mensagem política husi candidato independente Lere Anand Timur, husi município Covalima, Adaza Vieira, televisão Timor Post, hato reportagem.